Sve počinje u vrelini Buenos Airesa, avgusta 1990. godine, na parketu dvorane Luna Park. Ono što je svet tada video nije bio samo sportski trijumf, već savršena demonstracija jedne decenijama građene filozofije. Jugoslavija je te godine postala prvak sveta sa takvom lakoćom i elegancijom da je postalo jasno da se ne radi o pukom talentu, već o mašini koja je dostigla nivo savršenstva koji se retko viđa u kolektivnim sportovima. Dok su Dražen Petrović, Toni Kukoč i Vlade Divac razmontirali odbranu Sovjetskog saveza u finalu, pobedivši sa 17 poena razlike, košarkaška javnost je bila svesna da gleda najbolji tim koji je ikada koračao terenima van Sjedinjenih Američkih Država. Ali, da bismo razumeli kako je jedna zemlja od 20 miliona ljudi uspela da stvori ovakvu hegemoniju, moramo se vratiti daleko u prošlost, u ruševine nakon Drugog svjetskog rata, gde košarka nije bila ništa drugo do egzotični hobi nekolicine entuzijasta, koji su na prašnjavim terenima Beograda, Zagreba i Ljubljane pokušavali da shvate pravila igre koja će ubrzo postati nacionalna religija. Jugoslovenski fenomen nije bio nikakav slučaj ili izolovani incident jedne zlatne generacije, već proizvod precizno dizajniranog ekosistema koji je počivao na 3 neraskidiva stuba: masovnoj participaciji kroz socijalističku politiku fizičke kulture, rigoroznom pedagoškom sistemu školovanja trenera i brutalno konkurentnoj domaćoj ligi koja je funkcionisala kao svojevrsni filter za elitu. U tim ranim posleratnim godinama država je prepoznala sport kao ključno sredstvo za promociju ideologije bratstva i jedinstva, ali i kao alat za izgradnju novog, modernog građanina. Košarka je, za razliku od fudbala, nudila nešto drugačije. Bila je to igra inteligencije, brzine i urbane kulture. Prvi tereni na Kalemegdanu nisu bili samo mesta za igru, već hramovi nove kulture. Institucionalni okvir koji je postavljen kroz sportska društva poput Partizana i Crvene zvezde u Beogradu ili kasnije kroz rebrendirane klubove poput Cibone u Zagrebu i Jugoplastike u Splitu, omogućio je da se talenat ne rasipa. Ono što je Jugoslaviju izdvajalo od ostatka Evrope bila je svest da se vrhunski rezultat ne može kupiti ili pronaći, on se morao proizvesti. Tu na scenu stupaju arhitekte sistema: Aleksandar Nikolić, Ranko Žeravica i Mirko Novosel. Aleksandar Nikolić, kojeg su s pravom zvali profesor, postavio je temelje onoga što danas zovemo Jugoslovenska škola košarke. On nije bio samo trener, bio je teoretičar koji je košarku tretirao kao naučnu disciplinu. Njegova obsesija osnovama igre, stavom u odbrani, preciznošću dodavanja i racionalnošću u napadu stvorila je standarde koji su bili decenijama ispred ostatka kontinenta. On je razumeo da jugoslovenski igrač mora biti svestran. Visoki igrači su morali da znaju da driblaju i dodaju, a bekovi su morali da budu sposobni da igraju pod košem. Ta polivalentnost postala je zaštitni znak sistema koji će decenijama kasnije prepoznati i NBA liga kao modernu, positionless košarku. Prvi veliki međunarodni signali moći stigli su 60. godina kroz seriju srebrnih medalja na svetskim i evropskim prvenstvima, ali ključni trenutak, svojevrsna inicijacija u red supersila, dogodila se 1970. godine. Prvenstvo sveta organizovano u Ljubljani bilo je više od sportskog događaja. Bio je to nacionalni projekat. Pobeda nad Sjedinjenim Američkim Državama u odlučujućoj utakmici rezultatom 70-63 označila je kraj kompleksa niže vrednosti. Tadašnja generacija, predvođena vizionarom Krešimirom Ćosićem, pokazala je svetu da se na Balkanu igra košarka koja je taktički zrelija čak i od američke. Ćosić je bio prototip modernog košarkaša, centar koji je razmišljao kao playmaker, igrač koji je mogao da kontroliše utakmicu sa bilo koje pozicije. Njegov boravak na univerzitetu Brigham Young u Americi bio je ključan za razmenu znanja. On je u Jugoslaviju doneo američku radnu etiku i razumevanje igre, ali ih je integrisao u evropski kolektivizam. 70. godine su potom postale decenija apsolutne dominacije u Evropi.
3 uzastopne titule evropskog šampiona između 1973. i 1977. godine potvrdile su da Ljubljana nije bila slučajnost. To je bila era ubilačkog tandema Kićanović-Dalipagić. Dragan Kićanović i Dražen Dalipagić nisu bili samo strelci. Oni su bili simboli rivalstva koje je guralo čitav sistem napred. Igrajući zajedno u Partizanu, oni su svakodnevno podizali lestvicu, dokazujući da domaća liga, u kojoj je svaki meč u Čačku, Zadru ili Skoplju bio pitanje života i smrti, stvara igrače koji su imuni na pritisak. Uspeh jugoslovenske škole nije se ogledao samo u seniorskim medaljama, već u neverovatnoj dubini talenta koja je dolazila kroz mlađe kategorije. Mirko Novosel je kao selektor mlađih selekcija početkom 70-ih uspostavio sistem u kojem su kadeti i juniori osvajali zlata pre nego što bi uopšte osetili barut seniorske košarke. To je značilo da je svaki igrač koji bi ušao u prvi tim reprezentacije već imao mentalitet šampiona i stotine sati međunarodnog iskustva. To je bila fabrika koja nije stajala. Vrhunac te generacije iz 70-ih bilo je zlato na svetskom prvenstvu u Manili 1978. godine, gde je u dramatičnom finalu savladan Sovjetski savez nakon produžetaka. Taj meč je bio esencija jugoslovenskog inata i inteligencije. Pobeda nad sovjetskom mašinerijom koja je imala neograničene resurse pokazala je da jugoslovenski model samoupravnog sporta, gde su klubovi imali autonomiju, ali i strogu obavezu prema nacionalnom timu, daje superiorne rezultate. Kruna te ere bilo je jedino olimpijsko zlato osvojeno u Moskvi 1980. godine. Iako su Sjedinjene države bojkotovale te igre, trijumf nad Italijom u finalu i prethodna pobeda nad domaćinom SSSR-om potvrdili su da je Jugoslavija u tom trenutku bila epicentar svetske košarke. 80. godine su donele blagu smenu generacija, ali sistem nije zakazao. Dok su se stari asovi povlačili, u senci su rasli novi lideri. To je period kada Cibona iz Zagreba 2 puta za redom postaje šampion Evrope, a Dražen Petrović postaje globalni fenomen. Draženova radna etika postala je mitska. On je bio čovek koji je ostajao u dvorani dok ne bi ubacio 500 šuteva. Čovek koji je košarku živeo 24 sata dnevno. Njegova pojava je promenila percepciju o tome koliko jedan pojedinac može da dominira evropskim terenima. Međutim, snaga Jugoslavije nikada nije bila samo u jednom čoveku. Krajem 80-ih sistem je izbacio svoju poslednju i verovatno najmoćniju generaciju. Tim koji su činili Dražen Petrović, Toni Kukoč, Vlade Divac, Dino Rađa, Žarko Paspalj i Saša Đorđević pod vođstvom Dušana Ivkovića bio je kulminacija 50-godišnjeg plana. Osvajanje Eurobasketa u Zagrebu 1989. i u Rimu 1991. uz već pomenuto svetsko prvenstvo u Argentini bilo je demonstracija sile kakva ranije nije viđena. Oni nisu samo pobeđivali, oni su ponižavali protivnike svojom maštovitošću i fizičkom superiornošću. Jugoplastika iz Splita je u tom periodu 3 puta za redom bila klupski prvak Evrope, dokazujući da se najbolja košarka na svetu van NBA lige igrala na Jadranskoj obali. Analizirajući strukturu tog uspeha, ne smemo zaboraviti ulogu stručnog obrazovanja. Jugoslavija je imala jedinstven sistem školovanja trenera koji su morali da prođu rigorozne programe na fakultetima fizičke kulture. Trenerska organizacija je bila mesto gde su se tajne delile, a ne čuvale. Mentorstvo je bilo ključno. Aleksandar Nikolić je bio mentor Boži Maljkoviću i Željku Obradoviću, koji će kasnije postati najtrofejniji treneri u istoriji evropske košarke. Taj kontinuitet znanja osigurao je da se filozofija igre ne menja sa smenom generacija. Takođe, Jugoslovenska liga je bila zatvoren sistem koji nije dozvoljavao odlazak igrača u inostranstvo pre 28. godine života. To je značilo da su najbolji domaći igrači godinama igrali jedni protiv drugih, podižući nivo konkurencije do tačke pucanja. Svaki vikend bio je borba za opstanak, što je kalilo karakter igrača i pripremalo ih za najveće svetske pozornice.
Tragični raspad države 90. godina prekinuo je ovaj proces na njegovom apsolutnom vrhuncu. Reprezentacija koja je trebalo da se suprotstavi američkom timu snova u Barseloni 1992. nikada nije izašla na teren. To ostaje jedno od najvećih šta bi bilo kad bi bilo priča u istoriji sporta. Ipak, ono što je ostalo iza te velike države jesu fragmenti istog sistema koji i danas dominiraju svetskom košarkom. Pogledajte današnju NBA ligu. Nikola Jokić, Luka Dončić, Bogdan Bogdanović, svi oni su, svesno ili nesvesno, naslednici iste one škole koja je učila da centar mora da vidi sve, a bek mora da bude hladnokrvan kao hirurg. Iako su se granice promenile, košarkaški gen koji je posejan u posleratnim godinama nastavlja da daje plodove. Jugoslavija nije bila super sila zbog sreće. Bila je super sila jer je razumela da je sport vrhunska pedagogija, disciplina i neprestano učenje. Njihova tajna nije bila u jednoj utakmici ili jednom košu, već u hiljadama sati provedenih u mračnim dvoranama, u beskompromisnom insistiranju na savršenstvu i u veri da se kolektivnom inteligencijom može pobediti svaka fizička sila. To je lekcija koju je jugoslovenska košarka ostavila svetu. Lekcija o tome kako se od igre stvara umetnost, a od male zemlje svetska imperija duha.